Reci mi za te adrenalinske parkove da ne bi zaboravio, jer ja sam bio sam ti Universal Studios u Osaki, bio sam Gardaland. Dobro, Gardaland, Moviland, bio Moviland. Prater, mi je ona pračka na Prateru. To smo išli, voli mi ova najstarija čer, isto. Je dobra pračka? Da, ludilo. A ja i moj prijatelj Milan, isto sve na Oktoberfestu, sve u Las Vegasu, u Los Angelesu, u Australiji. Znači bio si Universal Studios u LA, jesi bio? Kakav je, jel se isplati? Ma isplati se, ali ima luđi stvari po svijetu. Nisam bio na onom najdužem ziplineu, to nisam bio. I kad smo ja i Milan prvi put došli, bili smo ja sam bio par puta na Oktoberfestu u Minhenu, tada je bio najjači, bar što sam ja do tada vidio, onda poslije ovo Italija, Španjolska, nebitno. I onda smo došli u Las Vegas, a roller coaster stoji na vrh hotela i onda on izlazi iz onih gabarita. Znači ti kad spuštaš doli, u biti doli, ne znam, 300 metara provalija, pošto napravili su roller coaster na vrh hotela. I mi smo, i šta, mi hoćemo još luđe, to smo i kad smo bili u Minhenu na Oktoberfestu, mi smo čekali ona prva mista da uvatimo. Ne ono sad 7. red, šta, ne vidiš ništa, ono stolice, može se nage, ali da bude baš oni pravi doživljaj. Pa smo čekali, evo, on isto voli, pozdrav Milanu Terzi, moj prijatelj i odličan glazbenik i zabavljaš. Odlično, je. Pa super mi je, mislim, ti adrenalinski parkovi i to. Samo što svi ljudi boje već idemo. Pa dobro, nije svega. Evo, meni se žena isto provala 2 puta, pa se pripala, neće više, nema šanse. Meni ti je ono, evo, kad sam bio sad, to mi je zadnje u pamćenju, Beč, vidi ta pračka, ok, razumijem zašto nekom ogromne sile se razvijaju, ali onaj ringišpil, to je meni, to mi je jedino bilo opasno. Bila je sad pračka isto u Dubaju, u Global Village-u, ali bio sam, kad smo bili u Beču na Adventu, bilo je tako hladno da nisam išao od hladnoće. Bilo je, nisam mogao, ne znam, to je bilo neki oni sjeverac, nešto, ja mislim da je bilo s onim vjetrom, ne znam, minus 25, da nisam Ali taj ringišpil, znači, ti imaš onako 4 doslovno nekakve lanca, recimo to tako, i ti su nekakvom drveno, imaš 3 drvene grede oko sebe i dignete 500 metara uzrak, gledam vidiš cijeli Beč, znaš, baš onako, ne hoće se uopće sigurno, ne hoće hladno gore. Mi bili po ljeti, dignete gore, 10 stupnja, ne znam. Ne znam, ja uvijek mislim, je se desilo možda, evo, ja imam sad 53 godine, nebitno, možda sam čuo za 2 nesreće na žičarama, u zabavnim parkovima. Ja uvijek kontam da sve testirano, sve sigurno, sad samo zavisi ili ti to voliš ili ne voliš. Nad Prački ti je u Beču bila nesreća. Ali znaš gdje ti budu nesreće, ja sam to sve googlao, da me zanimalo. Kad se ne zavežu, znači neke 2 cure se nisu... Nije im spustio ovo zabavnom ili one nisu rekle, mislim, to je sigurno više grešaka bilo. To mora biti stvarno, i one su navodno odletile u neke krovove u kuću. Naravno što odletile. Možeš misliti gdje su odletile, da 7 mahova, pa to odletiš u centru grada. Naravno što odletila ova cura isto. Grozno je. Ova što je pogledala, misli da je to bilo u Crnoj Gori na moru, išla je sa padobranom na gliseru. Ona isto doživjela neki, valjda se ošokao od kopčala, jer to su ipak visine. Recimo, ja i moj prijatelj Mutni, kad smo išli u Crkvenicu, onda naš taj jedan prijatelj, on iznajmljuje te litijeve atrakcije na moru i onda je nama izvadio konop. Badi, kad nas je frajer diga, vidjeli smo iz Crkvenice Zagreb, kad se gori torpedira, a mi smo guštali kao prasi, ali je impresivna visina. Ja nisam bungee jumping na došao skako nikad. Bungee jumping, dobar ti je onaj u Šibeniku. To nisam još probao. To je super. A mislim, vidim da voliš. Pa volim, da, pa ne, ja mislim da neću imati problema. Mislim, nisam uopće mi nije palo na pamet nikad. Kad vidim na Jadranu, ona bude po 20 ljudi, ne dam se čekati. To je nekad problem. Znaš, ne dam se. Nije čak da mi nije palo na pamet, nego jednostavno... To je nekad problem, moraš proći most pa se parkirat, još bude zadnjih 10 godina bude 38 stupnjeva, pa onda moraš čekati tamo na asfaltu. Da. Ali probaj jedan put. I onda idemo na Boraju. To je, mora. Odlično. Da, rekao sam ti da sam ti malo sam te googlao danas i više manje ti je sve vezano za privatni život. To onako problematično nekad bude. Neki mi gosti kažu da ne vole nekad da ih se objavljuje. Pretpostavljam da ti ih hoćeš kao, ne volim da mi privatnosti bude... Ja uvijek govorim pomalo i razgovjetno. Ja nisam na društvenim mrežama
mene nazove menadžer ili ovi moji iz agencije 365, Jole, pali neku fotku, najavi koncert ili daj mi neki video s koncerta. Ja nisam lik, da ću, evo, ja i Ratko sad jedemo chicken nuggetse, evo nas ovdje, i onda mediji to vole. Sad ja imam i cure moje, čeri, imam ženu, onda oni stave neke te obiteljske fotke ili negdje sa nekim naših događaja ili putovanja. Ja nemam s tim problem. I super vas što je, jako su korektni i dobri su komentari. Pa nema, ja s tim nemam problem. Jole možemo objaviti. I dobri su komentari, znaš, kakvi su komentari kod nas na društvenim mrežama. Dragi, ja ne mogu se protiv toga boriti. Kod tebe svi, vjerovo ili ne, sve su skoro, mislim, ja mislim da su sve pozitivni, nisam naletio na neki negativan. To ti je blagoslov, vjeruj mi. Pa ja mislim da je blagoslov, mislim, dobra, pa neka ćete, kako je neko napisao, Jole, kako piva, bolje piva nešto u sebi, nemam pojma nešto. A eto, meni je za knjigu neki napisao, ali to je mi čak bila dobra fora, rekao je kako čovjek sa A2 znanje hrvatskog jezika piše knjige. Glavom jevate, podobi, šta su onda njemi ljudi nepismeni, znaš, pa logično je. Ali bi bila dobra fora. Ali glavno, pa ne, pa dobro, ali bitno da generalno karijera ti štima, imaš svoju publiku, ti imaš svoju gledanost. Sad, jel možeš biti svima dobro? Ne možeš biti svima dobro. I ne bi bilo ni dobro. Vidi, ali ako je dobro trolanje i podjebavanje, ja sam uvijek za. Samo što mi je žao što mu ne mogu vratiti kad je neki nik bez veze. Bilo bi fora da mu mogu nešto. Pa dobro, ja to ne znam. Neka sam. Ja volim vratiti. Bolje da ne znaš koliko sam internetski neobrazovan. Bolje da ne znaš. Ali evo imam Kozomaru, imam 365, imam moju Tijanu knjigovođu prije Lilu, imam moj band, ima nas 7, 8, 9 u timu i ja jednostavno nisam od tih 700 slika dnevno, nisam taj džir. Ali ja izlazim vanka, ja idem po gradu, obilazim kafiće, obilazim klubove što stignem, utakmice, tako da ja više volim, a mi se naći nas 5, popi kavu, piće ili